Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju grada Kraljeva sarađuje sa vaspitno-obrazovnim i drugim javnim ustanovama sa ciljem da pruža podršku zaposlenima u obrazovanju u oblasti jačanja stručnih kompetencija i daljeg profesionalnog napredovanja. U okviru svojih akcija Centar za stručno usavršavanje grada Kraljeva i Ministarstvo prosvete realizovali su obuku pod nazivom Procena i samoprocena, koja je namijenjena zaposlenima u vaspitno-obrazovnim ustanovama na teritoriji Raškog okruga. Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju grada Kraljeva, koji jeste član mreže centara, zajedno sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije organizuje današnju obuku koja se zove Procena i samoprocena i namenjena je direktorima i sekretarima ustanova. Imamo danas goste uvažene koji su eminentni da govore o današnjoj temi. To su gospođa Jasmina Jovanović, pomoćnica ministra za inspekcijske poslove. Zajedno sa njom je gospođa Slavica Đorđević, koordinator radne grupe za rad sa sekretarima ustanove i Dragica Milošević, republički prosvetni inspektor. Današnja obuka jeste deo akcionog plana koji se sprovodi od 24. do 26. godine, a inače je deo strategije razvoja obrazovanja do 2030. godine. Ovaj program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i u saradnji Ministarstva prosvete i mreže centara se realizuje širom Srbije i danas imamo zadovoljstvo da su uvaženi gosti kod nas. Imamo oko 100 učesnika iz Kraljeva, Raške i Vrnjačke Banje. To su nam direktori i njihovi saradnici iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i siguran sam da će danas imati priliku da čuju najnovije aktuelnosti iz ovih oblasti, a ujedno da postave pitanje i reše nedoumice na koje nailaze u svome radu. Ovaj tip obuka predstavlja veoma važan korak u unapređivanju kvaliteta obrazovanja, pre svega jer zaposleni u vaspitno-obrazovnim ustanovama imaju priliku da sve nedoumice vezane za rad mogu razrešiti u diskusiji sa nadležnim u Ministarstvu prosvete.